190 сантиметров, вес 94,8 килограмма. Его рекорд в ММА – один бой, который он проиграл. Чемпион Москвы по панкратиону и боевому самбо, представляющий бойцовские клубы «Кор-Тим» и «Тадж Москов-Тим» из Таджикистана Абдулхамид Давлетов represents Tajikistan and he is a Moscow champion. И его соперник в красном углу. Бойцу 22 года. Рост 190 сантиметров, вес 95,2 килограмма. Профессиональный рекорд точно такой же. Один бой, одно поражение. Чемпион Республики Татарстан по ММА. Чемпион российских студентов по ММА 2015. Серебряный призер турнира Кубок Содружества 2015. Чемпион ПФО по ММА. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Золотая Орда», Набережные Челны, Россия, Золотая Орда клуб, he is from Набережные Челны. Рефери Александр Сидорин. Заклеили клеем, но она... Парни, мы профессионалы, уважаем друг друга, показываем красивый честный бой. После команды стоп, не на бошед, угла. Судья! Абдулхамид Давлетов. Судья! Is a bit Судья! older. He is Готовы? 27 years old. Готовы? Ильнур Самигуллин, 22 Первый years old. раунд. Fight! Here we go, the first round. Ильнур Самигуллин is in the black shorts. His opponent Abdulhamid Davletov in the striped shorts. Nice attack by Davletov. The double jab. Davletov takes the center of the octagon, tries to sweep his opponent. Very athletic Abdulhamid Davletov. We can't say anything like that about Активные действия, пары. but we know that muscles will not bring you the victory in the octagon, that's for sure. Two jabs again by Davletov, but still the fighters are not so. Whoa, very nice! That's brilliant! What a strike by Abdulhamid Davletov. Fantastic! Oh my gosh, what a knockout! Нет, не успел я капу достать. Oh my gosh. Abdulhamid Davletov, a very heavy right hook and what a knockout. I wish Ильнур Самигуллин will be okay. Ooh. Oh my God. The doctors are already in the octagon. Ильнур Самигуллin is unconscious. Thank God, he is unconscious. He opened his eyes and we hope that he will leave the octagon on his feet. Jesus. I haven't seen this for a long time. That is the heaviest knockout I have seen for a long time. Ladies and gentlemen. And I'm not sure I want to see it in the replay. That was really tough. Abdulhamid Davletov showed everybody that he is a very dangerous striker, very dangerous puncher. Good, very good. And we see that firstly, Abdulhamid Davletov showed his opponent that he would strike his body with a jab, and immediately, suddenly he threw this astonishing right hook.